kendo nyakurom jwang chendo eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Obila ma Kayole Embakasi ne omedo jiwa pedha mar manyo kong'o ma oko puodhi ka pedha manyo tim e odhiambo manyoro. Obila nyojo kualit mathoth mag kong'o e kar dak ma Soweto. Jalup Commissioner moriwo Sub-County ma Embakasi Jacob Mwaura olero ni obila nyogoyo peksen nyaka udi moko ma yangore ni timo ohand kong'o e tok chik. Ya pedhano bende obila nyogoyo gono kuonde ma ilose kong'o mabandia kendo mohewo lita 3,000 mar chang'a gi busa nyomaki. Onge ng'ama nyogi mako, kata kamano pod pedho kata pedha dhi nyime mar manyo joma timo ohand kong'o ma oko puodhi gwenge makono. So leo tumeweza kupata mahali mkora anaitwa Daudi anapikia pombe zake, na ukiangalia hivi mahali hapa ni manyumba za mawe ambako amebadilisha na kuifanya kuwa ndio mahali ya kutengenezea pombe haramu aina ya busa na chang'aa. Leo tumeweza kufungua, lakini tutaendeleza hii operation kwa kubomoa hizi manyumba ambazo zinatumika katika kutengeneza pombe haramu. Na tunatoa mwito kwa wenye manyumba, kama mtu amekodisha mtu ambaye anajua anatengenezea pombe haramu kwa hizo nyumba, ajue hiyo nyumba itakuja kubomolewa, kwa sababu hiyo ndio kazi tunafanya kwa saa hii. Na wale wote ambao wanapika tutawawinda kila mahali. Kama huyu sasa amejificha, lakini tutamshika na tumpeleke